Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Fjord de Vita, Kassar Air Condition Systems, Sphinx, Good Earth, Cesca Boutique Hotel, OK Home, Sunlab, OnlineIntimates.com, Bimania Party and Fancy Dress Supplies, Customize Nation. Raħna ta' parsi koppja u hekk. Le, Ta' parsi wifak. Mela! Ta' parsi. Għawek għaw ħafna storbju. Dejna. Il-kostumu. Ja, mux qed nieqfu. Dawa. Carlos vera mux jgħini biex nżomm id-disciplina. Dinna għandi liktar ġis persuni. anzi jiena nqabbat in-nar. Dak xogħol, inti il-headmistress. Jiena kif tifel li qod fuq wara tal-klassi iwadda chewing gum lin-nies. Dal-waqt nitfok in the corner wiċċek mal-ħajt. Dinnaħa, mela, għawek għanna t-nejn minnis, ġaġaw f-istaġun ta' qabel, they were two of my favorite guests. I think it was a fantastic episode, one of the best. Fantastic. Guys, għanna gost So ħafna. we decided to bring them again as a couple. As a team. Għanna li Stephanie u Pawlu. Yes, indeed. She's flattered, I'm fettered. Fintum ma fejn. Għallu mitċajt, you had great chemistry on that podcast. ħafna. Vera, xie toq tilabanti. Yeah, I mean... Vera, tiskanta meta tiltaqa' ma' xi ħadd l-ewwel darba how you click. You guys clicked. Umbat meta tkun ilek tagħmel xogħol ma' xi ħadd. You don't click. It happens. Yeah, so you didn't feel you clicked? Ija, le. Ma ħassejtix il-click inti? La, ħassejta. X'importanti l-ħossu għatnej. Who passit? Żejt il-klik. Who passit? Carlos, who plat? Who passit? Għal kakka t-nbi sabiħa. Jek ma toqgħodx kwit naqtalek il-sinek u fija nitfaqqa. Okay? Heavy. U din ħan ġiġ minn nista ħan niskoprijom mill-lum Drakardu Eliza li huma wkoll membri ta' tribali, fil-fatt kien hemm ħafna paroli fuq fakawi u tribali kienu se Eżatt. Kelli waqafhom jiena ġifieri. Taħdmu ma flimkien immaġnu. Ejja, mela. Rajtuk hemm rajtuk baqa' lura. Le! Ejja mela. Ħanajt kollox. Kyle wieħed mill-iktar nies li vera nammira musically. U għandi l-onur ngħid li semmajt l wieħed mill-gitaristi li jagħmlu żmien joġbuh. Joe Bonamassa. Eżatt, jien. Ġifieri. Xej, Having a bromance right now. Poker face. Kien hemm gitarist li vera ġobni, kien għaddu jibda, kien ġa tajjeb ħafna iktar minni. Gitarrist fil-blues, dak iż-żmien kont tifissat fuq il-blues. Tani. So inti doq il-gitarra? Gitarra, U drums. Eliza tkanta. Jina nkant, u jduq, effettivament doq il-gitarra, drums. Idoq kollox. Il-bass, kant għandu biex sabiħija. Għandu instrumentalist. U intu għadin fil-kien. Edin. U d-għajtu ġo tribali? Iva. Fis-sens għajna qabel, imma. Ara, Dejna nħorġu flimkien. Eżatt. Jien meta kelli 15 kienet l-ewwel darba li tqajt ma' Eliza, kont qed indoq ġensna ma' Paula Bela. U fanfjajta? Le, dak iż-żmien kont żgħir. Għandna age gap. Tipo mazza, kont ta' Ta' 9 snin. 9 years. Inti 9 years ikbar minnu. Ara. Xini, Pawlu? Le, Le, jina, iktar process ħabib. Li nexxilek tabbija. Sewa. Ġara. Għala ħalqek u komġu Pawlu. Grazzi Sphinx tal-li għallaqtu Carlos. Pratikament, għaw erba għalli għedin fil-mużika għallum, ġivri nasab naħdu pjaċi. Inti għedda fil-mużika? DJ. DJ, oh. DJ. Mena? DJ. Jillab ta' barzina. Ġen. U għejja ma' radio. Radio. U ntajt għabel mi għaj. Aw, Steph. Għalli niklikjaw. Very long time. Kanta. She has a very good voice. Verat kanta. She has a very good voice. Very long time ago, tiftali xkod vibe, kiena x-nżidu xaġora ma li għanna. Imma taf kanta, ver. Thank you. Inta farġa. Dispjaċini li ma komplejtux il-kant. Għax ma tkomplix naqa. Għax serving kant. Għax issa serving in the kitchen, taf kif? Now guys, wine, red or white? Jiena white. 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 Red. Red. Imma jgħat nibsa, Għax jiena Nbitejċ ċuċati. Jina u koll. Imma nixtieq ngħidilkom li dal-imbit 8% Inti white għattin, no? Steph, white or red? Tista' asmani.
qed nitkellem fuq l-imbit, 8% alkohol. Ok, fuq l-imbit nitkellem. Tista' ma taqbis fuqi. 8 jew 8% alkohol baxx, ġifieri. Bax, is-soltu kun il-level. Fil-fatt jiena vera ma jien is-soltu nħu tazza u niġi. Le, jiena niġi tajjeb, Le, da vera finistra. Iviva. Mela, ħana tawa sigla u nibdew nilabu namlu cheers u kollox war sigla. Grazzi Hansa. Red, Sigla. Cheers, thank you. Mela, cheers. Cheers. Cheers, guys. Pinot Grigio. Ma tistax tagħmel cheers bil-ilma. Mela għod l-ura, tajjeb. See you on the other side. Zomħalli. Da Pinot Grigio, dak l-ħamar xismu, Carlos. Mela dana Pinot Grigio u dana qed nipprova nifhem għadni. Isma' suppost qabel ma tixrob tħabbata mal-mejda. Kemm ġejn supposti. Tallim Paris, inti ħallini u pjaċir bija. Kastel Firmjan, Carlos. Kastel Firmjan, sorry. Ma ħadsib diġà għara bdejt. Mela, għandi bżonn id-disciplina. Ora, disciplina. Għax musa naslu, ħajibda Kajl, għax unika għatmira l-karti. Mela Kajl istaqnejt il-miniri. Ara l-karti jaqażel mistoqsija u issaqsija any one of these three people. Mela, la konna qegħdin nitkellmu fuqha. Pawlu, meta ħassejtek waħdek? Idlal. Ironically, jien nħosni, xikultant nħosni waħdi ħafna drabi. Iktar ma nikber, iktar qed tiġrili, iktar ma nikber, iktar qed inħoss il-bżonn li noqgħod waħdi. U qabel bdejna kontent nitkellmu fuq hekk. Xikultant mhux biss biex inkun waħdi, imma xikultant għax ikolli bżonn ma nkunx man nies li narhom żewġ affarijiet differenti. Eżatt. Imma l-iktar drabi li ħassejtni waħdi kienu momenti fejn jew kont imtaqqal b'xi ħaġa u naf li di tinsema klixé speċi ta' tkun jaġġo grupp tkun supposta tuħu pjaċir imma moħħok ikun x'imkien ieħor. Yes, tkun detached. Kultant ħossok iktar waħdek ma' ħafna nies milli jekk li waħdek. Exactly. Però mbagħad għaddejt minn żewġ fażijiet f'ħajti kienu gravi ħafna fejn li naħseb kienu kważi mal-limit ta' depressjoni. Wara li l-estajt l-università kont għaddej ma' ħafna changes u kollox u niftakar għamilt kważi 3 ġimgħat inċib skuża għal kollox. Toqgħod waħdek id-dan. Summa għaddejt minn żmien ieħor fejn kelli bżonn ħafna kien hemm relazzjoni taf relazzjoni, relazzjoni ħafna drabi. F'ħajti jien l-affarijiet li bidlu jew ix-xogħol, jew relazzjonijiet, jew relazzjonijiet ma' ħbieb jew affarijiet oħrajn. Imma naħseb qed tajt ġi affarijiet differenti, ġifieri inti tajt dak iż-żmien kont fittex li tkun waħdek f'daw il-momenti. Xorta anke meta kont inkun ma' nies kont inkun qed inħossni waħdi. Ħossok lonely. U m'għandix għalfejn għax infisserin bniedem mdawar b'ħafna ħbieb, ħafna nies, għandi ħafna ħbieb. Ġieli xi kultant tisib min jgħidli missek tagħżel inqas ħbieb, imma mhix ħaġa li tarmija, taf kif? Anzi ħaġa li tożza. Għadni kemm laqt 48 u naħseb iktar ma tikber, iktar jiġu dal-momenti u huma momenti iktar milli ikunu fażijiet twal fil-verità. Jena kull ħaġa f'ħajti mhux biċċa, kull darba jien qatt ma ħossni hekk. Per eżempju konna writing disorder, qatt ma kollu disorder. Eating disorder, jew daw li qabdhom panic attacks u ma this is weakness. Kelli ħafna panic attacks. U l-aħħar li ġrat li bil-loneliness, konna qed lonely mhux you go out and you meet people. U meta kont l-Amerika. Għax qas kont tiltaqa' man-nies meta tkun lonely. Ma jkollokx dik il-saħħa. Imma ma kelli l-ħadd. U ma jkollok il-ħadd, ora tmur titqa' tuħu kafè, imma it's a very superficial conversation. Allura kont nispiċċa pereżempju weekend waħdi, niżda x-xemx. Intom kollha riqdin. Jiena naf li waħdi kant bżonn xi ħaġa. There's no, ikon nibki ħafna. Yes, that is a kind of loneliness, what you're talking about. That is like
real loneliness, because you're alone. But there's a kind of loneliness when you are surrounded by people you know and you love and you're still alone. Imma konna sabdaw l-anzjani Madonna, fin, per eżempju, qegħdin waħedhom id-dar, konna it's hard, It's not easy, it's not easy. Until ġarrab ma tkunx taf. Jien naħseb li loneliness tħares leha b'żewġ modi. Se tkun xi ħaġa li vera tgħinek, biex tkun li vera tissrek. But that is being alone and feeling lonely. Le, anka li tkun lonely. As you can learn from the experience, loneliness, it can teach you or it can break you. Yeah, I can see what Tikollok il-mental health state tiegħek vera tajjeb imma ta' to heal you. Imma xi kultant when you're put in that situation fejn tipo għall-eżempju, ħanġib eżempju, għax da l-eżempju li naf, per eżempju ma l-ex u meta kont ħassart. Kienet l-ewwel relazzjoni ta' ħajti, kienet li twal waħda u mbagħad kont ħassart u dik ħassejta. Ħassejt il-loneliness, il-bidla li m'għandix din il-persuna tnorqod waħdi għandi roommates u l-affarijiet, it's totally different life. Meta tkun f'dik is-sitwazzjoni fejn qed tħossok qed titkisser u qed tħossok qiegħed waħdek u l-affarijiet u hekk, I feel when I experience these moments, anke meta ommi keċċitni mid-dar u għext ġo garax jiġifieri għal 3 xhur. Istra. Mija, kelli 18. And I think that was a very precious time. It could have gone 2 ways. It could have gone really horrible, which it was getting there. Or It was getting there in what way? In the sense li tipo Kontet nafex? Kontet nafex, I was escaping and escaping. Mur il-parties u nizzabel u dal-affarijiet u hekk. Ma kontx qed taffaċċja r-realtà. Ma kontx qed naffaċċja r-realtà, però kont qed nagħmilha b'intenzjoni biex nifhem x'inhu jiġri wkoll l-istess ħin. Tifhem xi Nifhem għal xiex qed isiru dawn l-affarijiet, persi kont għadni żgħir, ma kontx qed nifhem għal xiex qed nieħu ċerti deċiżjonijiet, ma kontx qed nifhem għal xiex. Kont qed tgħid ħanafex ħanifhem għaliex qed nafex. Taf kemm Mhux ħanafex għal xiex kont immur, meta kont immur parties, tipo kont dejjem nispiċċa niltaqa' ma' nies li ma nafx u nispiċċa immur fil-konverzazzjoni tal-affarijiet li nkun qed ngħaddi f'ħajti minn dak iż-żmien. Processing. Okay. Però għalkemm kont qed nitkisser u ħassejtni I've reached rock bottom, I'm very grateful that I got to know what rock bottom felt. I agree. Because it's really hard, imma I felt that's where I started to understand, okay, I need to build a relationship with myself. And to build a relationship with myself, I need to face reality. Yes. And Umbat, when you start to bil-mot il-mot. U tajb li ġratlek meta kellek 18, xin ġrat meta kelli xufu. Għalek għatlek it's important li it happens at a specific time. Tlaqt, tajt one way u tlaqt. Għettek bis ħanfiq. And it happens. U lollu. Dumar tamal bungee jumping u mujtu għed qabbela biex. Ma miktix il-bungee jumping għawdi mux taddak. Xini, għadek tifranka. Podcast ta' qabel. Għadek tamal bungee jump u mit ta' qabel. Essa, mux inti, ma essa ta' qabel. Isma, kolla kemm intom miskom tistħu li ma rajtux dal-podcast. Għamel bungee jumping bla. Specialment inti Annalise. Għajdela shame on you l-Annalise. Shame on you Annalise ma rajtux dal-podcast. Mela. Ejja, Pawlu, domanda ċaġa zaħira. Jina il-Kajl dejjem kont nammira, ġivir mux għasnajt ekkafuċċu, għax jien kont nara, jina ndoq, imma jina ndoq. Il-trumbetta. Da mużiċist. U kien mużiċist meta kien zaħir, u dejjem ammirajt, daw hemm ġenerazzjoni ta' mużiċisti li Kajlu għed minnhom, ta' daw it-tfal. Għalija tfal, sawa, ġveri, mux business da ma patronizzanti. Imma jinn niftakru zaħir. Ta' daw it-tfal li kont narom ċerta posti tiġġemja u kienu diġa mużiċisti bil-bajt. U vera kont nammiraħ u għadni sal-lum meta naraħ ma tribali, meta naraħ jgħamil proġetti ma l-oħrajn. Għan nitkellmu fuq proġetti. U nara l-videos li tella, għax da mużiċist komplu ġveri, id-drums
Drummer tajjeb. Eżatt. Darba l-oħra, mbagħad iġi jaħraqni, darba kien nagħmel biċċa fuq il-pjano. Għatlu l-allu, għallu tħas nafx kontet nagħmel daża. Isma' jiena naf waħda hekk ġifieri id-dar li kun. Naf waħda li kon ġejbija huwa qed nieħu pjaċir nisma' l-Kajl illum jitkellem għaliex illum qed insir naf issa li daw il-weġat probabbli li għadda minnhom sarfu mhux naf biex and that is beautiful. That is beautiful. Mela So sweet. u dik id-domanda ma minix li għamilha lilu Mela ħanaddu għalik. jien issa okej. U sa dan it-tant Karlo Surjom l-arloġġ. Jien naħseb qed nufak mal-Mike jew x'qed nagħmel. Mela. Grazzi, stenna Pawlu, grazzi lil-Sunlab għal-arloġġ sektor ta' Carlos. Jien għandi fossil jewelry. Rajtu kamina. Fossil. Għandi l-arloġġ ukoll. Parti very job vera stylish. Anka jien jomni. Ħafna stylish. U jekk għandkom bżonn tiċċekkjaw il-vista, morru Bay Street u Sunlab għandhom eye clinic hemmhekk. Yep. Għarek Carlos. Għandi bżonn jena. Jittidem. Wasal tal-update. Indunajt. Idej, Pawlu. Nixtaw namlu biċċa xogħol naf li ir-regola ma nagħmluhom xin. Ma ħansaqsija lill-Eliza. Mbagħad forsi nirrispondu kollha malajr. Di vera domanda interessanti. Laqasem ma fejn tajda ruħ, Ma ħansaqsijhom għax dawn regoli fl-arti. Allura, ktieb film jew xogħol tal-arti li biddillek ħajtek jew bidlitlek ħajtek u għaliex. Rich Dad, Poor Dad, ktib. Brava. Ma nistax niftakar. Napoleon. Le, Stefni ukoll. What is it about? Rich Dad, Poor Dad. It's about a man who La grew... not fictional da. No, it's a true story and it's a self-development book. Alright. But it's written in a very simple, understandable way. Ġifiri, meta taqraw, you can relate to it. U da raġel li kiber, insomma, il-familja tiegħu kien missieru kien il-raġel normali, ġifiri, middle class. U mbagħad iltaqa' ma' persuna li kellu ħafna flus. U tara il-mentalitajiet differenti ta' persuna li kibret familja ħafna flus u le. U tinduna x'inhuma dawk il-ħsibijiet li għaddu minn ġomoħ il-bniedem li jagħmel il-flus, għaliex iġelu jagħmel iktar flus. Għax hemm ċertu barriers Ma jkollhom ċertu barriers li aħna they're instilled in our. Tipo jkollhom iktar risk-taking. Iktar risk-taking. Il-mod kif jaraw il-temp. Anka kif jaraw id-dinja, man. Jaraw life. Not even that. Not even, it's about money. The way that they attract. Believing that you can make money. Jenna minna dik. Għax di minn maqrax il-ktieb jaħseb li mal-poor dad żgur ħanaqbel. It's not the case at all. Yeah, you start to realize and then a lot of things in your own upbringing. You have, meta jkollok poor mentality, speċa. It is, yes. Most of us have. Less mentality. More mentality or less mentality. Nasa għandi bżon naqra da ktieb. It's a very good book. I think everyone. Għal min jaħdem fit-television Malti, na. Komplikaj. Qed nattik btuliet jgħidu li l-ewwel darba li ġraddi. Żgur btuliet nattik. Għax qed nikrawċja. Right, Kyle? Ismani. Jisjak maħlajt. Diddilek ħajtek, Kyle. Effortless Mastery, dak tip ta' Kenny Werner. He's a musician. Imma dan inspirat ħafna mill-Buddhist teachings. So he explains to you how you should look at practice and how you should look at play. Ġifiri practice inti d-daret t-prattika, but play meta t-performja. They are two completely different words. Okay. In the play world, everything that you have practiced should not matter. You have to forget about it. You have to feel and you have to be present. Issa, to be present, you can't think. To be present, you have to listen. Ġifi anka jimbħalissa, issa qed niġi konxu ta' kif leħni jinstema ġod il-kamra. Tipo qed nibda nisma' iċkieket u dal-affarijiet. Tipo that level of awareness. Illi when you play with that awareness, you start to react also to the environment. And it starts to, and when you're in that mindset, anka l-mod kif il-mużiċisti jiġu iktar in the zone, għax inti anka qed tiġġudika lilek innifsek waqt li qed tiddoq. Dik ħajħossuha. F'kollox, mhux meta ddoq. Eżatt, imma f'kollox. U anka n-nies ħajħossuha. Jekk inti inkollu għandek dik it becomes a meditation.
That's it. I finally That's it. understood. Għax sibt ċaħat li vera poġġini bil-qeda, xina ili niprofa nimmedita, imma jena moħħi, guys. That's not for everyone, ta' No, imma moħħi. Ja, minn 4 xhur l-Asja, qatt mar nexxiel. Misma jena taħma ċaħat. Jekk mux l-Asja timmedita il-Rivjera. Għax apparentement hemmek biss tista' tkun Għax jibgħat Bali or Riviera. It has to do with breathwork, in-nifs. Mux tinu. Le, English, English, sorry. And as soon as you meditate, man, your perception goes boom. Yes. U tibda tħoss kollox. Kollox. Letteralment kollox. Jena, And that's what anka I'm saying. ansjeta, tibda, għax tant kem nibda niġi għawem, then what is this feeling, man? Anka nħoss l-ansjeta u l-affarijiet u għek. Imma it's a very heightened feeling. It's a very nice feeling. Yes. Ġejdi dal-ktib iktar minn life changing, kien iktar technical change. Not technical. Għares lej l-arti b'mod. It was life changing because I started to apply it in life. Eżatt. Illi anka per eżempju jekk qiegħed ġo meeting anka sal-eżempju minn flok qiegħed tipo ġoħsibijiet l-allu men kemm qed nistiek ngħid xi ħaġa ħażina jew issa qiegħed iktar tipo I'm just observing and listening And reacting. And reacting from an emotion rather than from a thought. From a thought, eżatt. That's meditation. These guys, like li titlaq il-moħ u timxi bil-ġisem. Deep. That's the main It's thing. incredibly. Għamilna with miet ta' snin. U dawk ma jtallem. Miet ta' snin. Ismani, għamilna. Jena dunika ktib li rajt u tak ħartol u kol. That's very good. Imma dikam. U inti Imma Sa mux ktib ieħor għax ħan Le, mux ħansemmi ktib. Għandi kodba, imma mux ħansemmi ktib. ħansemmi l-iktar ħagġa klixej ma ħatifmuni mal-lew. Nasib l-iktar series ħansemmi li bidilli ħajti għal pozittiv u Friends. Għadu jibdili li sallu. Għatma rajtu jena, temmen. Vera. Imma għalix, għajdin għalix. Tant huwa pozittiv. Naħseb dejt naraħ meta kon żgħira u jienu nikber, meta kien ikolli I had a very hard childhood, unfortunately, pero I'm very grateful to it. Imma. In what way hard? Very, very hard. Parents u daw l-affarijiet. Not safe. No, not safe at all. Pero, infatti tajba l-kelma safe. Meta kont nixalu, kont nħossni safe u niprofa nkun vera pozittiva. X'tantu pozittiv u għakli xej illum min ilu jaraħ. Imma għaddi naraħ sal-lum, illi naraħ naħseb over 10 years u nitħaq daqs li kieku għadni naraħ l-ewwel darba. Kif ħassejtek meta Matthew Perry. Affettwatek jew le? Le. Le. Imma naħseb għaj. So ma ħassejx li tlif bitxa minn. Not really. Tant imbidlu. The character and the actor are so different Yes. and so much time has passed. Yes, ħasra, tħasra, Bħala ta' ħass, yeah, mhux imma ovvja, naħseb ma- tant you smajna can't- news fuq u in the long run wara li spiċċa series Eżatt, li eżatt. he was in a very bad shape, like drugs and all of this stuff. Illi it was about to happen. I don't mean it in a bad way. Le, No, it is not. Eżatt, you expect. Life, Kelli ħafna iktar affarijiet ta' inti li semmix kodba, ma da, friend, Le, in a I can positive, għax kulħadd understand. tisemmix Dik li għat li Tiftaħlix you kol. feel safe with it. Yeah. I can understand. And I still feel it at 35, ġifiri, kolli naqa momenti diffiċli. Itfadak. Li tfalilu anka norqod bieħ. You know, how I met your mother. xejn konna raħ. They became my friends. I was going through a very bad time and I used to watch Barney. Imma normalment minn uħob friends ma jħobx dakum. Sejna dak inħobb. Ajder Friends or. ma jdaqnix, ma dak Ajder or. Jiena għannisa eat pray love, musaqt intawar. Lol. Mux il-film, guys, mux il-film. Le, le, Il-ktib, jek intom il-relazzjonijiet and you're like, it's about a journey of a woman finding herself really empowering. Pawlu. ħana minna marajx kienet twila this session is. Le, Carlos qed jitkellem fuq I Met Your Mother. Xipa. Jien ħana qabel insemmi xiex ħan ispjega s-sitwazzjoni, mela sakemm kelli 14 sena jien kollox kien tajjeb, High-tech. familja tajba. Kollox miġi, niskejt jax jien sport skateboarding bissa mill-fajt iżgħu. Ma jek taraw il-kop tiġviri tajdu li okej, nemnek. Għatna futbol, ma sħabi kolla kienu jiskejtjaw, 14, you know, umbat, f'daqqa waħda mitħabib tijaj, Oh, u God. jien kelli 15 u kellu 14. Kif?
xi virus. Virus? Simon Grima. Fel ta' Benny u Tonja. U Ruby. Konna ħbib ħafna, U kien periodu fejn isni għat, mela, mux vera kollox tajjeb. Ġirin kelli ġenituri tajbi, kellhom il-problemi tagħhom ta' ġirin il-mammi għaddet minn ħafna affarijiet ukoll. Imma jiena kont, I was, okay, naf li għandi problemi fil-familja, imma mbagħad da kont imur nikri l-videos minn għand wieħed insomma, u xi kultant kont nagħmillu waħdek, jitfallek wieħed minn dawk li kunu rekordjati mis-satellita, ġifieri bil-rosb kollox. Imma darba, dawk ma kienux bidlu li ħajti, dawk bidlu li ħajti. Dawk bidlu li ħajti għal-ħazin. Imma mbagħad darba għalli mur id-dar u wara dan. U tani Pink Floyd The Wall. U naħseb l-iktar films li rajt f'ħajti u kien film illi jeni inħares lejn id-dinja b'mod differenti. Naħseb kont għaddej fi żmien fejn bdejt niskopri li l-ħajja mhix daqshekk xajni daqskemm tidher u dak il-film minn hemm lem konsert fan kbir tal-Floyd ovvjament. Imma niftakarni li meta rajtu u niftakar l-ommi tajni, ġettara. Ġvirjena, sa dak iż-żmien konna Mazinga, Ġigrobo, Daltanius, Waħda Pink Floyd. Waħda Floyd u rajtu ħafna drabi biex nifhem, ġifieri mhux kollox bdejt nifhem, imma bdejt nifhem il-krua tal-mewt, mbagħad ċerta affarijiet u mbagħad f'daqqa waħda bdejt napplikom f'ħajti. Meta jmut ħabib tiegħek tkun għandek żgħir, esperjenza kera ħafna. U biddilli ħajtu wkoll għaliex, jiġifieri dak iż-żmien ironically jien kont nisma' ħafna apparti kont nisma' reggae, dejjem nisma' reggae, jiġifieri ma kont nisma' ħafna rap ukoll. Ġifieri l-rap probably Tupac, Biggie Smalls. Għandna Public Enemy, NWA, LL Cool J. Tal-bidu. Late 70s. Najdu late 70s. That was good. Qabel ġew. Yes. U Public Enemy kienu waħda mill-bands favoriti, LL Cool J. Oħti kienet tisma' rock. U f'daqqa waħda daħlu l-Pink Floyd fighting. Mux għax il-rap rebellioni ħafna, ma jina kont nisimaw ġaġbikon għax kont iskejta. Kull tip ta' mużika napprezza jien. Le, mux kollox. Jina bħal-sef. Imma mbatt il-Pink Floyd dak l-album ġeni nara oltre mill-mużika u mill-fan tal-mużika, ġifiri. You see the meaning in music. The philosophy. Stephanie, your turn to ask the question. Jiena ħaniħu l-ewwel. That was a very interesting question. Min għamela din? Pawlu. Mela, dak huwa Sirena. Dak tar-reggae party. Ma kienx fl-episodju tagħna. Dak ġarran ma nisimgħu tkun għaddaħna. Xi ġifieri s-Serena? Is-Sirena hi biex xi ħadd minna jagħmel domanda personali. Mux biex timli li tazza tal-imbit. Mela, leħi. U bela te. Din tajtu għal-kafe, vera. Wow, vera cool di, vera ġbit. Nibda jen? Yes. Mela ħanħalli appending. Mela, ħanamel mistoqsija dinnaħa persi ma nafkom. Għad nibda mistoqsija dinnaħa, tal-iktar tard. Mela, grazzi. Zewċ mistoqsijiet fuħda. One kien iġ diffiċli li hemm differenza fleta li inti 9 years ikbar minnu. Għaxin kelli relazzjoniet fej kont il-kbir. U tu, Kyle, meta ktibtinna t-tinna li speċa there are elements of your journey in life li tixtiq taqsam li mumma dawk l-elementi jew tibda tiftaħ fuqhom u tajdinna naqam. Mela, dwar l-età, jina l-ewwel esperjenza tiegħi li hemm age gap ek f'relazzjoni. U iżgħar minnek. U iżgħar minni terġa' ġifieri ma kemm kellek meta bdejtu? Bdejna inti kellek 24, jien kelli kważi 35. Mustra. Yes. Da 33. Inti kellek 33 ħatala 34. Eżatt. Kważi kasta ħabsel. Dak jgħidu U dejti tellawt nizzel persi kien daqseg żgħir.
Iva, ta' minna marrit, fil-sens, konem ċertu mistoqsijiet u staqsi lek nifsek speċi, smajjina diġan di daqsek, tipo. Minix mara. Minn ċertu affarijiet. Mux, għaxu, press li kellu l-ħajja tijaw naqra turbulent, you don't have an easy upbringing, naħseb u kiber vera malajr. Ġifiri, mentalment, kważi nħoss li naqblu, isna ġejna periodu. Crossroads, fl-imkien. Eżatt, ġifiri fej jien qiegħed fil-fażi ta' ħajti, kienet għadak kif Allax bezza. Bżajt naqra ngħid lill-mama u Hello, Annabelle. Ovvjament kelli ċertu, ara jien minix it-tip ta' mara li kont qatt fissata noqgħod noħlom milli ħan iżżewweġ ħaj kollu tfal, ġifier dak it-tip ta' sibijiet messaġġ. Ma daħlu lek imma mbagħad le. Le, ta' Għajdin naqa fuq il-ħajja turbolenti. Biex da, iktar fuq it-tfal, tipo, dik l-unika da, jina nishtiq tfal, ovvjament, u ma jen minix dak it-tip ta' persuna li irrit inġib it-tfal għax hemm klok, jew għax irrit inġib it-tfal għax hija parti tipo, u di naħseb ġejja wkoll minn kif ġejt imrobbi wkoll, tipo, l-affarijiet li għaddejt minn dukon żgħar, għax jina sfortunatament ommi u missieri separaw meta kelli 4 snin, allura dak għamel impatt enormi fuq ommi u tipo ma setax tejjex it-tfal tagħha tipo dak it-tip. So jiena mill-żmien ngħix waħdi. Ta' kemm età ġifieri? Mela, ara ta' 5 snin konġa ngħix mazzija. U mbagħad il-mami kienet naqra aħjar u tipo stajt nibda ngħix magħha. Imma dejjem kienet busy għax mami artista ta' fuq ovvjament, fil-isjen. Mami fil-isjen! Inti tafni baby. I did not know! Boom! Vera. Hello, mami. Hello. Għandek hook Engelbert. Mela. L-Engelbert nafu netlek nafek ta' jina naf, darba. I did not. Dimis namlu jaqbel il-programm, Għax kif ma tmurx radio. Allura, bħala artista, u għommi It's a hard life. It's a hard life. Imma għommi xaqa miskien naiv ukoll, so she had to work a lot to keep up. Allura, I didn't have time with them, so... So, jiena għara, ovvjament, tipo, you feel like there's like abandonment, kind of thing. But along the way, għal-kem it was very challenging and I still do a lot of hard work. Pero ostra, I wouldn't... Ġifiri, I still do tipo therapy. U dejjem nitfalli l-nifsi u kol f-situazzjoniet fej qed tinfittex għal feedback. Anka per eżempju mitfajja, per eżempju jkun kollu open, nkun onest fuq l-affarijiet, tipo biex... Għadin aktar. Nistanna parir zaħira xajf been through the same thing, unħosni li għandi najdlek. Nammirak ħafna kif qed titkellem għaliex jiena għaddejt minn dan kollu jettajt inti ma I was 12. So jien kont nifhem kollox x'inhu jiġri. Separation. Yes. U battom it-tnejn flimkien u għedtilhom spiċċaw dil-ħaġa because it's toxic and it's very bad. Inti għattilhom? Yes, mela, għadniftakar il-ġurnata, eżatt sallum il-ġurnata. Issa. Inti, kemm li għandek żmien sorry? 28. 28. So jiena 35. Minix ħanajdlek illi luġi who doubts they're gonna go completely away because they don't. I know. Pero, il-fat illi you're open to love and the family, that's all you need. Għax inti jaff dik il-ħagġa, l-parents dik jirrovinaw, lek inti għandek zewx modijiet, this is bħal rich dad poor dad sewa, jew għandek completely li tajt jinħajġri li jek marriċ naf bizwiċ, marriċ naf bitfall, marriċ naf xejn. Jew inkella the complete opposite, which I'm sure you're in that position. Jien fl-opposite. Ħatajt jiena ħanimxi ma tfal tiegħi bil-maqlub completely kif imxew miegħi. Issa, you're a guy, so you're able to do that whenever you want. Aħna, unfortunately, because it's not in our control,
it's very different. We have a clock għal-kemm illum hemm ħafna ways kif tista' Anke naħseb raġel ta' għandu clock sa ċertu punt. Xini? Le, m'għandux klok. Le m'għandux clock. Imma it is not the clock of the man. It is not about children. Xieġifieri. Mela, Sorry. raġel għandu clock li ta' ċertu tajri tkun għamil xi ħaġa, jkun wasalaw, jkun wasalem. There is a clock. It's not technically a biological clock. It's a social clock that comes from the no, yours is from yours is internal. Issa nħoss Madonna mezza ma mhix tfal, issa nħoss. Faktek, Nħossa. Issa. Imma at the same time, mux ħagġib it-tfal minħabba biological clock. Mux, Ma mumiex Imma jiena qiegħed- pakket ħelu. Eżatt. Pero, qabel kont għamil żmien nipprova nikkuntenta ruħi ngħid I'll be fine without kids, which I will. Eżatt. Imma issa li wasart at a certain age and it's not in my control ngħid jiddispjaċini. Però nipreferi ma Jiddispjaċik xiex? nipreferi jiddispjaċini li m'għandix milli jiddispjaċini li Min għandi. tiddeċidejt li mhux se jkollok? Le. Għadek żgħira. Għadek żgħira. ħanati esperienza Mhux zaħira. zaħira. Ma jina di ta' tfal, ma rix nikkommenta ħafna fuqax, imma. Għaliex? Le, għax fil-sensin fħajti dejjem għazilt li ma jkollix tfal. Ġifieri dik kienet It's a deċiżjoni. choice. Minix ċert jekk kienx deċiżjoni, Ħali ċirkostanzi. inti. Ġifieri Ħali. fil-sens biex nallaċċa jina it-tfal inħobbhom. Imma nemmen li biex iċċib it-tfal hemm responsabilta kbira. Emmek kont U inti qed vera hekk qed nuħbiex nisimak. Lum bidlet id-dinja. Għaliex jien ngħid jekk ħanċib it-tfal, irrid intihom l-aħjar ħajja. Tal-klok naf li teżisti u naf li hija vera, imma hija kifra għax fil-verità il-klok it's not just the biological clock. Exactly. It is a family clock. It's a social clock. Illum nitkellmu bigel. Ġifieri illum Stenna nifhem il-family. Illum nitkellmu fuq illum nitkellmu fuq rights. It's a right, I have a right because my body u mhux my body. U nisa rightly so jitkellmu fuq dal-biological clock. Għax ikollhom bniedem li qed joqgħod lura huma rightly so. Però naħseb għandna bżonn ukoll nitkellmu ftit fuq the family clock. When is a couple, if we're talking about kids, we're going to talk about a family. So let's talk about if this family, if this relationship is ready to have. For a kid. Exactly. Other than jien nitkellem għalija għandi bżonn nitfall, jew jien nitkellem għalija x'qed nibża jkolli tfal. Għax ma nitkellmux. Nitkellem b'esperjenza. Jiena knem ministra. U ħanajt xi ħaġa oħra. Hemm xi ħaġa oħra ta' ħanaqsama fuq dina mlux kelli l-papa l-isptar. U Boxing Day. U għamilt lejl miegħu qatt ħdej għax ma rridx inħalleh waħdu. U f'mument minnhom għat issa jien la nikber Boxing Day. U għall-ewwel darba f'ħajti ħassejt vojt u naħseb dan ukoll kompla effettwa bil-biċċa ġogħol bdejt inkellmek qabel. Mhix kwestjoni ta' imma għax li tikber huwa proċess sabiħ u ikraħ fl-istess ħin. U tfal. Jiena ma ta' dan nies di taf xejdu li inti taħlifx li jekk ikollok it-tfal ħajkunu ħdejk Boxing Day. Hija le, granted. U dik taf tkun weġġa ikbar. Imma probabilitajiet huma ġifieri jew m'għandek xejn jew għandek ċans. Għandek punt. Jien ħanajt xi ħaġa fuqhom it-tnejn. Għajt. Mingħajr ma nisħithom. Naħseb waħda mill-isbaħ ħaġa li għandhom li daw huma nies li għalkemm Eliza naf li għandha karriera fil-liġi, le? Ukoll hija. Avukat inti? Spera. Imma naħseb xi li żgura qdithom hija l-mużika, ġifieri u tnejn li huma jaħdu l-mużika bis-serjetà. I would never dream of ikolli proġett jew ta' xogħol jew ta' xi ħaġa ma' partner. Unless you find the right one. Okay, I had a lot of right ones fight. Imma ħanajdlek għalfej. Għax tbeżza. Ambit il-dak. Għax tbeżza. Imma il-fat li għedin fl-imkien u għet jamlu għad il-ħagġa, naħseb jekk hemm xi ħaġa fil-proċess tagħkom
illi nemmen li vera tenkom biex tikbru fl-imkien, hija propju li intkom kapaċi taħdmu f'din ħaġa fl-imkien. Yes, I mean, very easy. It's very easy. It could have gone wrong. Għalek qed ngħid. It for could have sure. gone completely wrong, but it went completely right. Fis-sens, what is for wrong? you guys. What's wrong and what's right? Imma fis-sens, what I mean by right is that somehow our, without sounding universal, our energy, jena xi kultant nibda ngħid imma aħna twin souls ngħid hekk għax għadna sallum il-ġurnata għaddew 4 snin u ngħidu l-istess kliem fl-istess ħin. Imma. Ħanajt xi ħaġa biex jifhmuna minn qed jarana d-dar. Yeah. Din hija lingwa li mhux kulħadd ħajfhem. Laqas dawn. Fiex twin souls jew? Le. A band hija marriage. Yes! Yes, like Sorry, Ankem vera. A band. La, Pawlu. La, sekona mor. Let me stop. This can be hot. Bat li Aiden għalli għet id-dum kull mistoqsi. Tantem emozzjoni, tantem fil-qosor amigo. Pawli. Iżek Peppi, ħaj Peppi. Tantem amigo, tantem emozzjonijiet, tant kem tista' titwilet ejra ġoben, ġifieri. Jek ma taqblux. Likwa u prioritajiet. Ma għafalu għadek. Għan nirringrazzja, sa' tant Stefan ta' mistoqsija, ok? Nirringrazzja lil. Stefan da kafro, jien m'għandix tedi. Customized Nation, tal-istampar tal-karti. Carlos, Surja mal-karti. Grazzi Sunta, grazzi Marcel. Ersa minn nofs. Teris ta' Silver Scissors ta' maċċara naris, podġu ħares l-kamra u tħaq. U nirringrazzja l-Dorian u Silvio, di Hair and Beauty Salon. Ta' xari, għamluni brunetta, I love you, Dorian għadnet nistenna. Ok, home alla-Mara, ħansa l-imbit, grazzi Charlo, Bimania, li kolom kostumi u party supplies. Kassar Air Conditions System, CAS, ta' Santa Venera. Yes. Good Earth, li għanna n-nat Sara, il-pistaccio ħat, pistaccios. Good dirt. That's good. Għanna ħalib tal-alpro, tartar. Batanna l-kafe u te. Fior de Vita, grazzi that you made Nikxfu l-Karti so much fun for me. Għaxina għamet cheese lover. Online Intimates tal-prodotti li u kol ħajtukom fl-axħar, jek t-tajpjaw il-code take two meta t-mort xaħġa online, toddu 10% discount. Sphinx, grazzi Vino, tal-pastizzi, proset Carlos. Sunlab, ringrazzajni għom tiġa. U buy card game. Dik neħja minn hemm Maiden. Jek tiddu tixtru l-karti kontatjana fuq Facebook. Mhux vera. Tiddu basta vera. Tiddu basta vera. Tilabu dil-loba. Tilabu dil-loba bejnietkom. Xi ħaġa waqgħet ma npux Il-maftusa, Stephanie, what is your question? Ġej. Mela, ħanna l-mħansaqsija. Lil Carlos. Le, Carlos mhux jilab. Uj, għajnila, Carlos ma jistax. Zat iżejjed. All right. Tista' staqsil Pawlu, lil Kyle, lil Eliza. Mela Eliza. Tajjeb. Vera, bro. Mela. Ħafna. X'inhu l-aktar ħaġa spontanja li għamilt f'relazzjoni? Tkunu tafu u xi start naqta' l-break. Di dejjem hekk taqtaħħuli. Mela, x'inhi l-iktar ħaġa spontanja li Eliza met relazzjoni u naħseb ħajdinna na kulħadd tkunu tafu wara reklami, Tajba Peppi għamilta. Impressjonajtna madwar. Sajfu xitwa, Artel Air Conditioners. Minan CAS Santa Venera.
Experience the genuine taste of Fior di Vita fresh salumi. From tender prosciutto, exquisite salami, to delicate mortadella. Fior di Vita. If it's salumi, it's Fior di Vita. Customize Nation, your one-stop shop for all your custom printing needs. Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands. Onlineintimates.com. OK Home, everything you need for the perfect outdoor space. Mela, guys, ħanibdew b'song mant Annalise jisima Baby Mine. Mill-film Dumbo, pero Annalise tata l-interpretazzjoni tagħha differenti. ċabti pala Annalise. Go for it, Ann. Baby mine, don't you cry. Baby mine, dry your eyes. Rest your head close to my heart, never to part, baby of mine. Little one, when you play, don't you mind what they say. Let those eyes sparkle and shine, never a tear, baby of mine. From your head to your toes, you're so sweet, goodness knows. You are so precious to me, sweet as can be, baby of mine, baby mine. Awesome, brava. U brava Annalise, u grazzi Godert ta' te li it-tibek mhumiex bleachate, Carlos. Iva naf. Yes. U għandhom il-ginger and lemon, very refreshing. L-ħar darba ħadd wieħed. Very good. Yes. Steph, erġa' mill-ila l-mistoqsija l-Eliza li għamilna qabel il-break. L-iktar ħaġa spontanja. X'inhi l-iktar ħaġa spontanja li għamilt f'relazzjoni? Naħseb darba minnhom ġas qbad. Il-persuna kienet barranija, right? Ġas qbad u tajt ticket u mort literalment l-għada nitqa'. Vera? Jiena persuna pjuttost spontanja amma fil-verità. Però dik naħseb l-iktar. U għafżajtu li l-umma? Ja, ma fżajtux, ma fżajtu, surprise? Ija. Istra? Ija. Nice. Kien kontent imma? Mela. Dik la. Who's that bitch? Okay. Sabiħa, ma jtinsaħa. Jena minn ċaġa spontanja, tlejt bis-suf tal-qattus. Inti missek Pawlu, hi? Jien, le, Eliza. Stenna, kif qed induru bil-kontra? Aw, sabiħ. Mela. Kemmu ħelu. Għax Annalise kolla qattus, ma jkollix qattus normal, qattus ta' shows iġib. Għana. Għanda qattus għal kulħadd. Ejja, Dibek mux tal-intimits ħajkun qattus. Mela, go, Elisa. Di naqra simili wis, nasbaħan biddilla l-issa. All right. Mela. X'in aktar?
Għarajt għal-Pawlu ni. Ok, mela għaddaħħa tkun nejda. Bid-disclaimer id-daħħa kienet kerreġ biex ngħidu kollox. X'inhi l-aktar ħaġa sessuali li xi ħadd tagħmel għalik mingħajr ma qal kelma. Mingħajr ma qal kelma. Għanna trabil għaw Pawl. Għanna ġad nirrepetilek ma jmux ma smajtix jew ma fimtix. Titnajdu ilek fl-imkien. L-iktar ħaġa. Sessualment. Li xi ħadd tagħmel għalik. Mingħajr ma qal kelma. Istra. Asli skripto l-Evangelisti ma ftakar daqsjek Grazzi, ta' grazzi. Mux veri, l-iktar waħda l-kondiġi preparata. Hemm xi joker jew hekk. Tista' tokar ta' sewda ma vera ma nissuġġerilek. Ejja. Tajba di, ejja. ħana ġrat ħafna ħan semmi l-ewwel ħadd. Għattusek. La, di fuq din iġi konzert ta' tribali, għata Please, ħudu close-up tal-expression tal-qattus kif kienet tħalli sekdinu ċobsa bieġibol Di ġrat ħafna jidu sewa, kont għadni naqra zaħir. Mux ħansemmi l-epoka, tannek. Imma konna għedin kon zaħir sewa, allora kollox kien għadu ġdijtek. Frisk. U konna għedin fuq mejda, u kien hemm il-ġenituri tal-ħbib tiegħi u hekk fuq dil-mejda. Għarġet minn ġod toilet, ditfajla u tatni l-penti. Very 50 Shades of Grey style. Niftakarni u jien. Oh God! L-arbitxa kienet li di. Li jimma għox nafx taħdni dil-mada. Xinħannu l-ideja biex ntifu niftakar il-mejda. Għabdit l-ideja għabdit li jek. Wejja, ma it's very sexy. Very sexy. Intom smajtuni najt li biex sexy. Sorry, I mean. Next question. Le. Kien hemm ma konsegwenza ta' dilazzjoni. Ifem, Abigail. Għal-ares lej, dar għatti għala Mela, tajt ma morċ id-dar naqsnu. Niprofa l-perla, il-ġiswa. Iġifri li kienet tibsa dak il-ħin ta' teki. Issa fimta. Id vera. Di tajt kemm minaj. Inti filta vera. Ux vera. ċamatu maħħa mid-dar, ċamet kaxxa, użovja. Ux id-dar tomma u tommessira? Le, laqas kienem omma u missir, kon għedin fuq mejda. Restaurant. Kienem ħbib, ommu missir ta' ħbib tijaj oħrajn. Aħna konna nkunu klik gbar. Ok, sorry. F'kull fazi ta' ħajta li ma nindikax li ma fazili. U di ħarġet mit-tojli u għamlita naħzepek, ġuri, arbezza. Ma kienx fuq il-mejda. Kont noħroċ maħħa. Immaġina Ma konna zaħ. Saħġek. Jaqas ma bint. Le għad ma tajt l-underwear inti. Taħħaj darba kien diskussjoni fuq l-underwear ta' għada d-deja sal-lum għad nil-taqa ma' n-nis u juruni l-underwear għaj mux dak li jibes. Oh my God. Mux bitċajt. Stephanie. Mill-klips kolla li kenna. Mill-podcast kolla. Nasab għadda mill-iktar klips li kella. Views u comment. Stephanie tikritika ċertu brand ta' underwear li jibsu l-irġil, u nis ħadu ħazin. Ma minni għad kwieta. Imala. Ma nistax nistax. Tal-uomo, eżat. Mela jina. Mela jina qabel ma metta ġoda l-podcast, bejt nejt imma ma nistax nejt il-brand, imma dik iċ-ċertu brand, u da ma l-ewel tal-uomo. Le, jina tlek nafli, jatlek dik li tajt. Mux inti, is-senjur. Inti jax li dik li t-diskrivi raj. Isma, minni mistax kifet induru. Kajn issa. Let's go. Il-sorry dil-kelba, Horn, mela abda seppin. Marina għandi question, għandi komet nej. Illa taħseba jisek. What character trait would you change in yourselves?
Għajda bil-mat. Mela, xaħġa fil-karattru tijak, illum fejqijat illum fħajtek xaħġa fil-karattru tijak li tixtiq tbidde fil-karattru. U għaliex, ovvjament. Kella. Mela. Naħseb. Ladies first, go, just step. Le, ħanaħseb. Għaxina naħseb illi issa at 35, naħseb illi I reached my best, mux biex niftaħar, imma mentally I'm letting things go, li mandi xej fil-kontroll tijaj nejt, fuck it, eżat. I let people be. The 30s are the best, no? The best are the 30s. Għalek etnaj li għandi bżon naħseb. Rabbit inta. Dak għaxatkom ma ġejtux fil-40. Torra saqek minn ġossodda tibda t-merik tajna kitkollu ra fil-zon. Forti. Pawlu. Rabbitin. Tibda t-merik. Sepiva, all right. Go for it. All right. Yes. Min mindu bdejda xol, social media and what so not, faċli wieħed jgħid illi jgħid jien ma nagħtix każ in-nies, però it's the biggest bullshit u iktar ma tgħid aktar tagħti kasom. Imma għandi bżonn nieqaf naħseb wieħed x'qed jaħseb fuqi qabel ma nieħu pereżempju ċertu collaborations, ċertu hekk, għax nibda ngħid pereżempju di ħadd irrifletti hekk, di ħadd irrifletti hekk. Irrid nibda ngħix iktar li at this time this feels right. In a week or in a year, I don't know, maybe it doesn't. So I live iktar for the moment, issa tgħidlin bis-serta. You trust your gut feeling. Eżatt. Go more with your feelings rather than your... More. U jekk tirrifletti vera, your gut feeling never lets you down. I agree. Never. Yes. I agree. You let it down if you ignore it. Kibda jgħidu l-ewwel, beda jtkajl l-ewwel, ma titlax frasek. Li timxi b'dak li Eżatt. Nistoq taħseb għax dik Eżatt. Pawlu. Yes. Il-lallu Madonna, dika expression heavy kienet. Għaxattilkom, meta daħaq ċerteta. Jien hemm tliet affarijiet, ħanajdhom fil-qasira xil-qasna fil-imma waħda l-nażel, imma għandi t-top u ħanajda ħanajt li mi. Waħda mill-ewwel nixtieq kont iktar spontanju f'ħajti. Minti spontanju? Jien bniedem li jandum naħsibha, speċjalment fejn jidħlu affarijiet ta' relazzjoni, mhux biss relazzjoni, anke relazzjoni ta' ħbiberija, relazzjoni ta' xogħol. Jiena, unfortunately, xtaqt kont iktar spontanju f'ħajti u naħseb kont iktar spontanju f'ħajti, kont nkun iktar fan. Ġifieri hemm affarijiet illi jien ma m'għamilx f'ħajti u nixtieq li kelli dik l-ispontanjetà ngħid fuck nagħmilha. Jien b'deċiżjoni waħda li b'tadik. Meta ddeċidejt li naqta' one way ticket għal Bali u mbagħad jiġri. U minn hemm għajt noħodhom hekk id-deċiżjonijiet. Vera. Darba għamilna. Mur Bali, minni mal-Budda. Għamillek tajjeb. Darba għamilna spoof tal-band ta' tribali u semmejni Arabali. Bisna bid-dred. Dik one. It-tini wahda, għansi ħana jdaw it-nej. It-tini wahda għallin kun nasal għattilet wahda hija li xi kultant u forsi nallaċċa mal-ewwel biċċa I should care less. Mux ġax jajdu n-nis. Ġast xikultant, tant jincaring li xikultant nġor anka it-toqol taħt. Naħfer wis għax niprofa nifem dikal fejam nitlijek fil-passat, jew dakal fej għallijek. U xikultant n-nis jaddu naqra romblu minn fuq ma ta' tkun. Mux għaxan jina nħarri. Min jafni, jien jaf kem jina bnidem ġivirina ir-romblu ħafna drabi għal kem jina tont. It-tilet waħda l-iktar ħaġa li dejjem affettwatni f'ħajti, affettwat il-ħaddieħor illi issa biħtijaj għal kraħtijaj xiġifieri. Ġifieri ħafna drabi nkun fejn nkun jiena the center of attraction, ġifieri I'm the party creator, il-bniedem illi meta jaqal il-kwiet iduru fuq ispeċi Pawla ħaġa, you know. Imma ġraw li episodji f'ħajti fejn għax għaluli li l-minet naffetwa, speċi ismati ċans il-ħattijor, u speċi għaddejt minn zminiet fejn isnirrit najċa ħagġa, nibdajt maħanuqat ħanati spazju l-ħattijor, taf kif? Kienem għallek isma zomdura? Sirkonxu. Kienem waqf ikellimna ħabba fex. Xieġifiri? Ma rix nidħol fihom. Bħasbu laħat center of attention. Le, għalix
ħajti kollha, ġifieri niġbed l-attenzjoni tal-ġenituri tiegħi kont inkun ħafna ma niflaħx id-dar u l-karattru tiegħi fit-teatru, fil-mużika u kollox. Anke l-qatuż. You take up space. Din il-patada, da raġel. Raġel. Aqbżu ta' ħattek. Għalli, all right. U ejja qalbi ejja. Ħammiġ li l-flok erġa'. Imma il-fatt li mbagħad tiġi konxu tajt maybe I am a little bit too much. You start to overthinking. U l-karattru tiegħek tkissru għax imbagħad tiġi f'sitwazzjonijiet fejn tkun tixtieq tagħmelha biex tieħu baża dak huwa int at the end of the day. U mbagħad tajt ħanżom lura. Imma dik li għandi naqżar ta' question għalik. Tara xi ħadd Malta ħanajt illi tajt li they are too much mhux ngħidlek semmieħ jew semmija. Le ta' fis-sens ma ma tinxiex, għax għajmin bniedem huwa u. Ġifri jiena hemm nies, illi hemm nies I don't click. Ġifri, darba konna nija naħseb din. Jiena it-tip ta' bniedem, I either like you or not. Ġifri, ma tantx għandek Antoni. Kulħadd if I don't like you, ma jfissirx illi għax għandek xi ħaġa ħażina. It's just a different frequency, kind of person. Darba konna tkellimna fuq. Jiena per eżempju dal-aħħar karma tatni lezzjoni kbira f'ħajti. Okay. Mela għaddejt minn periodu, għaddejt minn fazi mux ħana tinsemmi. Għonek, insomma ċaġa personal. Waħda minn nies illi vera enitni, u kienet tibbat li biex tara kif jien, whatever, kienet l-aħħar bnidma fid-dinja illi qatt immaġinajt. U qatt ma ħassejt li għandi daqshekk chemistry magħha. Astra? Mhux għax iddejjaqni, just kif ngħidu, fosse l-ultima persona li kieku tkun qiegħda x'imkien ngħid ħammur hemm ma' xemmi. Tab kif, ġifieri, m'għandi xejn kontrija, fil-bnidma all right. U żewġ persuni illi vera ħadu ħsiebi u tnej li huma nies illi m'għandi xejn nerġa' ngħidha, m'għandi xejn kontrihom, just ma kienux jaffettwawni daqshekk fajn. Mhux li ħankun looking forward li niltaqa' magħhom jew whatever. Jew ma nħoss li hemm chemistry bejnietna. Imma il-ħajja. Imma ngħidlek il-ħajja qalt li Pawl. Ma nies jinbidlu. Il-ħajja ħarset fajnejja f'lejl minnhom qalt li bullshitter kbir ostjawek. Fl-ewwel sens. Għax tinduna li ikollok ħafna nejk. Minna lik li taf u ma taf. Minna lik li you're in control, minna lik li inti bravu wis, minna lik li inti tista' tiġġudika, minna lik li tista' ma' affarijiet u fil-verità kelli lejl f'ħajti ġifieri dal-aħħar ġifieri fejn għamilt lejl nibki ġifieri ħabba xi ħaġa li ġrali wara. U qomt u għadd ma l-ħajja men nistija ħajja ħafna kbar minnek. Dik is-sabiħ tal-ħajja ġifieri. Yes. U ma lessons in life. We have no control. Mela, Kajli missu xek. Yes. Ta' kem qabel isaqsi nixtieq nirringrazzja il-CAS tal-Air Condition. Welcome. U CAS kemm tmorru fuq il-website u iddaħlu il-measurements tal-kamra tagħkom u tistgħu tikkalkulaw. Eżatt. U tistgħu tikkalkulaw kemm għandkom bżonn BTU. Però mbagħad xorta jbagħtulek xi ħadd id-dar u jgħidulek fejn titwaħħlu. Dik xini? Il-BTU. Bro! I'm sorry, Miguel. I am the serious one. Maftem, no. Grazzi ta' sponsor jgħajtna, avolja M. Carlos. Għanna sponsor ta' dik il-romblu Mela ftitilu għaxxar zaqqi u sidri sa' baxina sufi. Għall-ewel darba fħajti, il-flok għandu sufi ktar minni. Kyle, question for Kyle. Ħafna ħelwa għattus. Ġanni, da ġanni. Lilkom ma nistax insaqsi, mux hekk. Le, all right, mela. Ma nafxek ma nsaqsi, għax naf, ma... Bat tista tatina l-opinjoni u kol. Tajjeb, mela, ħan saqsi lilek, xi ħaġa li ma tittollerax. Il-gideb. Yes. Dik hija xi ħaġa li għalija ħana hawn qadib kemm ma nafx imma. If that was the question, m'hemmx tagħmel. Jiena l-gideb as in it's bad and what's not u ma tafdax, tant nibda naraħ differenti persuna illi
I might like you 100%, imma tikdib li darba completely the opposite. I will still respect you, I will never lie biex impatti, pero tkun ġo kategorija oħra. Il-gideb tanti weġġani. Nasibax gbir, il-gideb il-kulħat weġġa. Pero, emmin jgħidlek aħfer, jina dik ma nemminx bija, jina ma naħfirx, pero I move on. Imma d-dażibot ma dak kontattajt l-ewel. Inti, you need to feel safe. Yes, jina li dik importanti ħafna. Kellek unsafe childhood. Allora ma nħat jgħidlek, you're gonna go feel unsafe again. Eżatt. U l-gideb kien parti kbira mit childhood tiegħi. Illi ġifieri kelli nigdeb, għaliex parent kret tgħidli tgħidlek il-parent liħor jew l-oħra. So għalija l-gideb it's a big no-no. Never. Ma konċ tikdeb, meta kun jgħidu l-ek ikdeb, ma konċ tikdeb meta kont tifla? Le, kont imgerfxa u nkun saqsi t-teacher x'suppost nagħmel għax inti jkollok parent qed jgħidlek tajċek il-parent li ieħor jew l-oħra ħalli ma nsemmix eżatt. Imma mbagħad tmur l-iskola at age of 8, 9, 10 u teacher tgħidlek dejjem isma' mill-parents, dejjem isma' mill-parents. It's very confusing. U jiena ta' tifla innoċenti li kont ngħid imma jekk ċikka tgħidli tgħid il-Peppi hekk. They're my parents. Yes, it's suppost nisma' mill-parents u teacher qatt ma kienet tweġibni. Ma kienx twieġben. Kienet tgħidli Stef, daw affarijiet tal-after mill-PSD teacher. Tista' tmur titkellem hemm. So it was very confusing għalija u l-gideb I mean as I meta bdejt nikber u l-immatura bdejt nifmu iktar, pero I would never tolerate it. And I don't think anyone should, taġivi. Le, naqbel. Aħjar tweġġani bil-verità mill-li tikdibli. Kif ma jaffetwak xie? Jina jġenninni l-gideb. Le, anka jena. I cannot. Isra, can I say something quickly? Għax Pawlu għali ma jinteressanix mill-gideb. Innu taw, the people who had an unsafe childhood cannot bear the lies. No. Fint? Yeah. Fi sens, I didn't have an unsafe childhood. My parents... my parents marriage u koll istess. Inti tħoss pala tifla. Għavolja baqaw flimkien sa' kemm kelli 19. Okay, all right, istra 19. Ma kienem ħafna. Imma xorta tħoss. Yes. Le, biex ma ntawalx fuq il-gideb, tant aħjar għamil xaxa ħażina weġġani bil-verità, imma bil-gideb. Ek l-istess ħaġa. Bil-verità, I still trust. Ma tħossux li min jikdeb għandu sens ta' xaġa nieqsa fih li kellu bżonn jikdeb. Jien nasal font fejn nitħassru l-dak li. Marelli ħajkonna disgwita raġej, lest. Li, fissajn, għaxnajt. Jena, kelli ħafna minn gidib li fajt. Imma dik iva, ma jekk inti tkun qed tħobb il-xaħat u tabla xaħtu jgdiblek, mhux se nitħass. Ara, in any kind of relationship, sew jekkux żwieġ mhux ħanitkellem fuq għax minix fih. Relationship, ħbiberija, work relationship, anything, trust is what keeps you going. Jekk inti tikdeb, trust is lost. Yes. Eliza, intix ma titolera? Ara, jiena kelli upbringing tajba, sens ħosni Pawlu, I can't really complain about it. Imma mbagħad bir-relazzjonijiet sirt vera ma nittolerax il-gideb. Inti l-gideb ukoll ġifieri. Fis-seħħal, imma ġrati mhux ħabba fl-upbringing tiegħi, ħabba ċertu relazzjonijiet li kelli ma' irġiel ġifieri. Ikunu ġew ċertu affarijiet li tant ikisruk illi mat jek terġa tiġri tipo titriggerja dik defensive. So painful. Għax il-gideb jiġi f'livelli differenti. Flima sen. Għax anka cheating, it's still lying. No, but that is the worst. That's the basic lie, man. Għalek, tinsemmjek għax temmejt relationship. Għamela darba armi. Not only Xina tamil il-darba armi. No way. Gideb għal xej. That's a boundary. Okay, stenna, ħasaqsi għadi. Ġifiri inti, memx ċans li xaħat jamel zbali li bilek tibqa mir. Għara, ħankun onest. Kif kienet jgħid fil-ħajja ma tistax tgħid tkun ċert, imma at this point as I am right now, that is a boundary that if you skip that, jiena lija daqshekk.
Tipo, no matter what the reason is, I'm not... Because... Kont fis-sakra l-parti tax-xogħol. That's even worse, għaxina, ġili kont fis-sakra, ġili jiġi momenti fej wara... Ma tajt kasi. Eżempju, kolli show jena, l-eżempju, kolli show, xrob naqra jena, ġili jiġu tipo nisajt, kemm ma għatma jeddil minn moħħini l-allu menija minn hemm il-lejla. Tipo, probably... Ġili flirti għajta. Ma inti speċjali, inti acceptable. Inti you are the category of your own. Taħfirilu. Pawlu. Inti acceptable, inti vi. Imma fis-sens, tipo anka meħan kun ħarn kwa nitkellem fuqa. You know what I mean? Tipo fis-sens, kulħadd għandu l-karattru tiegħu, però dil-ħaġa di ma nifhimix li xi ħadd ikun ħara allura he is accepted to act in a way just because he's drunk. Because when I'm drunk, jien meta nkun ħara, nkun qed nagħmel il-kummedji, nitbellaħ u dal-affarijiet imma niġi You're still loyal. I'm still loyal. I think you need to be aware of the level of drunk that you're at. You know, you need to stop at some point. Because everybody would lose control at a certain point. Imma jien naħseb depends on the environment. The people who will lose control is because when people are losing control, they are letting go of probably their ego that protects them. Meta tkun ħara, tipo tħossok iktar tipo relax tista' tagħmel deċiżjoni dal-affarijiet. U min jagħmilha jien naħseb biex ikun hemm ċertu affarijiet. Issues illi ma jkunx għadu solvihom. Qegħdin hemm ġew. Allura jew ġo fih jew ġo relazzjoni. And it would be obviously easier, but that doesn't give you a reason. So ma taħfirx inti. Mhux ma naħfirx. Le, ma tibqax. Le, ma nibqax. U l-oħrajn jibqgħu How can I kiss that person and be with that person? Eliza, le. It's always trust. Stef u Pawlu tibqgħu f'relazzjoni jaqlbu ilek? No, u anka bil-maqlub. Anka di tajb li nsemmija u minn huma l-persuna li kunu jafu. If I was accused of cheating, u kol ma naħfirix. And you didn't? No. Għax jiena jekk persuna akkużani li jiena qlibtielek u taf li ma childhood kelli li I would never do that, let alone li naħfer jekk xaħat jagħmilili, takkuża li għamiltielek. Imma peress li inti għaddejt minn dik il-ħaġa, għad tiġik dak il-feeling per eżempju ġo relazzjoni li tgħid tibda tissuspetta li da qiegħed forsi jaqlibili f'moħħu. Ħafna nibni reverse psychosis. Mela, ħanajdlek, ara. Għamil żmien when I was in the wrong relationship for a long time. Bdiet tiġini jinġo moħħi biex nagħmilha. Okay. Allura, because the relationship was not good. Allura, that's clearly a warning. Stop this. Okay. Ma nagħmilix. Imma stop it. Stop it. Però bil-maqlub jekk ikolli dak il-feeling li xaħat ħajqli bil nkun vera conscious and what's so not, that means li għalija the relationship is stressful, therefore it has to stop as well. Isra. And what about... Jekk ikun ġin naħsib ġo moħħi ta' xej. Ħtijati l-ikbar ħtijati I need to get over this. Pero normalment jiena illum mux zaħira ġo ħafna ħsibijiet. Illum jekk jiġini dak il-ħsib sinjali għax għandi għalfej. So jekk għandi għalfej, why? Għal xiex għandi nkompli xi ħaġa li jiena mtert li persuna mhux jgħat ħdejja l-ħin kollu għax ma jistax ikun. Għal xiex jiena m'għandix serħan tal-moħħ illi jekk jinnaf. You're very right. Why? It shouldn't be that hard. No relationship is easy. But at least there should be a baseline. At least not that. Eżatt. Jena għaxin f'da relazzjoni jekk nħossi ma ħossnix qiegħda fej qiegħda. At ease, ma naħsibx fuq dawn. Therefore you like to support and ukoll. Yeah. Xandek għajnej komor. Skużawni, għanna niset t-tewe, għanda Just in case għal-izmari d-tur li għed t-tewe. Għamlet spotlight. Le, u għed t-taqar kemma t-sibna boring. Le, boring. Għajjina, miskin. Wajna deep, wajna deep. Ma vera, ħadnu għod il-konversazzjoni. Jien nistana ċaġil ma nittollerax. Għajda, Pawlu, Mux il-gideb, il-gideb naħseb. Inti xie kostum pastati dejjek, vera. Ħabba li għal fi xolla ħaj darba, taġi ħalla, s-sema vera kien. Daqsek imbita.
Għalli flaħiġ, Eldi. Għalli klikjajna. I love Steph. Tal-kostum. Għax naħseb l-ħar darba kena xi karta. Fej kienet tajt, jekk qatt il-bist xi kostum partikolari f'mument sessuali. Lejjina per eżempju għadam l-affarijiet ma nistgħu tollera huma. Niftu dan topic. L-estremi. L-estremizm. Fil-politika. U d-dinja li saret qallani. Għandek raġun. U għaw ħajoboduna ħafna nies bil-woke movement kollox. Xieġifiri, kollox. Ġifiri, da l-estremizmu fuq kollox li kulħadd irid jagħmel statement u il-woke, per eżempju, l-estremizmu fuq gender pronouns. U qed jiġġenera ħafna taħwit fl-imħuħ. L-estremizmi on both sides. I agree. Saru naħseb li. We need the moderates. U flokket niprovaw, flokket ngħixu f'soċjetà, fejn niprovaw inlaqqaw l-idejat, qed ninfirdu l-idejat tagħna b'mod u kull ħadd kemm jista' jkun jistreċċjana. Jien taħxek nittama li parta. Mela. Dik hija teknika. Biex terbaħ l-argument? Le, laqgħa xejn. It's a distraction biex nilliminaw il-problema vera x'inhi. Imma ħafna problemi. Ma tafx x'inhi, jien tafx naħseb. Jien naħseb. Jien naħseb li iktar qed nittama li hekk hija li iktar xi ħaġa li kif taħdem in-natura, illi bil-fors li tikollok disbilanċ enormi biex issib il-bilanċ. Ġifieri. Agreed. Ġifieri naħseb hija naturali illi qed jiġri dan il-keos. Jiena qed nittama li dan il-keos kollu qed jiġri biex eventwalment insibu naqra il-middle way. Nittama, ma maybe you are wrong. We're bored of the normal. Ħankun naqra poetiku. Yes. Jien nemmen fil-bilanċ. Ħafna. Jien ma nemmenx li jeżisti l-bilanċ, però. Le, jeżisti m'għandniex bżonnu dejjem. U mhux dejjem għandna nfittxuh. Eżatt. Imma naħseb li qegħdin f'punt fejn hawn min qed jaqbeż minn fuq il-miżin. Jiġifieri hawn min laqqas jimpurtah li. Jien naħseb id-dinja ġejna f'punt u qed ngħidha f'kollox. X'qed jkun? Baroness qed Nikol, u vera tajjeb. It's my diet sheet. Oh, dak. Low fat, għajdilhom Stephanie, low fat, high protein. Vera jew. Lactose free, low fat, high protein. Il-ġimgħa l-oħra. It's the healthiest kind of cheese. Talk about extremism. Sorry, nitkellem bik il-fuq. Kompli. Dan is-suġġett għandu tqejjed tal-prodott. Hu baroness, int mhux salami, baroness. Stephanie, one of a kind. Kemm qed topieċi minn once nerġa' naġibnik ma' Stephanie. Ejja, pa! Xi ħaġa li ma nittollerax. Arġa' dilta dik il-ħaġa. Għażu mbaddu għalija. Carlos għat jagħmel punt mbagħad tajtilu. Qiegħed nagħmel punt mhux qed nitkellem fuq di. Jien nħossi li d-dinja kif qed tajdu, isa d-dinja f'daqqa waħda xebat mill-ġakketta ilha li jibsa tul ħafna snin. Il-ġakketta li kien qabel l-States suppressed, il-post-Second World War way of things, imma kulħadd tiqum. Imma this should be very, very simple. Nista' nagħmel avviż. Għamel avviż. Mek il-kamera fejn. Zoom in. Hopp il-min trid, mara raġel non-binary kelb kitla l-lum għaw minnet jizzewċ u koll. Hopp il-min trid, pero toboċ. That's it. It should be very, very simple. Ħadd ma ħajindaħallek. Mhux Amerikano. Għamel li tixxokret, għamel li statement. Għanħoġu l-bnara. Ġeja bil-ħobb il-kulħadd. U għeja, sa Krista. Importanti. Għallini, ma tixraqlix. Ġeja bil-ħobb il-kulħadd u importanti li bem wara dak l-avviż. Dak l-avviż. Jiena lija wasalna f'punt fejn għandna bżonn gwerra għal forsi neħu nejk l-għanna.
Ifem, Dik li għandna waħda bħalek. Għax bro. Għalissa edin. Kemm narak bil-ġizwa. That's what I mean. Bil-bajonetta murċiba qoddim. Tispara. Pressure cooker, Fuq qoddim frontliner ta' għaxina l-akton toleridjo. Ħanorik ritrat bis-sniper. Morti ċbet ritrat biex-turi kollu ħafna. Garanzija li għandek ritrat bil-flok ta' ċingi isek Lara Croft. Għandi l-licenzja ta' gun. Ma naħħu, għal-madam. Jistaw top shot. Uriulu ritrat. Għanna dan il-tant, guys. Mux dak rittorita f'xuriħet oridni. Mux dik Sara Zerafa. Guys, wasalna fl-axħar. Diġa. Iwa. Uwa, ma satajħu. Minna dejn. Mela, sakem turi ritrat, intom għandkom event. Kellna na, kajen. Mela, eħe. So, dan, ija vera, anka jena. Thank you, guys. Thank you, vera, thank you. U tinsux għatlek Steph, hopp il-kulħat. Guys, għanna mistoqsija tal-axħar. Tal-axħar il-xater, għax għanna mistoqsija tal-axħar. Kellna fuq l-event. Mela. Timmexxi? Biex najt, nisanna mistoqsija oħra. Bomba. Mela, so, l-event, wara 3 snin li naħdem fuqu ħanamel l-ewwel debut album tiegħi. Fejn, thank you very much. Fejn da irrekordjajt l-instrumenti kollha jien, ġifieri daqqejt id-drums fih, il-bass, il-pjano, is-sitar ukoll, kantajt ukoll fih. U ukoll kollaborajt ma' artisti barranin kbar, waħda minnhom jisimha Vari Ġaxri Vanukopalli, illi di hija kantant għandijana vera brava, ma dik kollaborat ma' nies bħal Bobby McFerrin li huwa l-kantant li kanta Don't Worry Be Happy. U da sajneta ma' label kbira, Ground Up, fejn hemm artisti bħal huma l-label tagħhom ta' Snarky Puppy, di għadha ġiet kif ukoll nominata fil-Grammy Awards fejn kien hemm Beyoncé, Billie Eilish u hekk ġifieri. U aċċettat biex kun parti mill-album tiegħi. Issa fl-aħħar hija konfermata li ħajsir il-kunċert issa wkoll. Fis-7th of November u wkoll ġejjin l-artisti. Fejn ħajsir? Da ħajsir ġewwa l-Mcast Theater ta' Pawla. Hemm parking ukoll show relax. Ġejjin artisti minn barra wkoll mhux ħansemmi għall-istess ismijiet. Però wkoll ħajjiġu jagħtu l-master classes ukoll. Għax jiena t-tira tiegħi di xi ħaġa li għalija vera importanti ħafna illi għaw Malta nixtieq li jkun hawn iktar edukazzjoni fil-mużika. F'sens ta' fl-università għandna l-klassiku dal-affarijiet u hekk, imma għaw ħafna artisti li they're not reaching their fullest potential. And as an artist... Like all the arts in Malta. Yes, and even in terms of like improvisation, tipo, taf kemm isaqsuni mużiċi, imma inti da solo tikdbun, dak il-ħin qed nagħmlu tipo kind of thing, and they would wish that they can do it. And what boggles my mind is that us as human beings, we're improvising every day. Yeah. Tipo, so in music it should be our nature to do it. Imma il-mużika mhuwiex suġġett. Arts is not a subject, it's a lifestyle. It's a lifestyle, it's a way of life. And it's not something that could be taught, it's something that could be felt. Pero it-talim huwa importanti wkoll. Importanti wkoll, imma what I mean is that the way that you teach it. U t-talim il-libertà biex timprovizza fl-opera. Ħanajlek. Per meta tkun Mux biex immeriħ taħ, ġiviri, xej affattu, mux biex immeriħat. Araw il-dokumentarju ta' Ennio Morricone. Ok. Vera sabiħ. U xaħġa li vera oġbitni wer tal-ert tal-Taljani, per eżempju, dan missieru, u rrit ikun accountant minna li jew xaħġa, rrit ikun banking. U missieru għallu no, you have to be a trumpet, ċtralu trumbetta. Missieru kun trumpet. U dan ma kienx jitmur l-iskola, kien imur l-konservatorju. Tal-ġen. Aħna jkollna morru l-iskola. Yes. Jena dik li nixtieq, Malta ma nix konservatorju. Pjaċejiet nisimma. You're not doing your thing. No. You're not being selfish, anzi he's sharing it, u jrid jgħaddi għal ħaddieħor kemm sabiħa ġifieri. Approach.
Għax dik hija xi ħaġa li wkoll issa nara l-vantaġġ li tatni fil-ħajja dil ħaġa. U anke jiena nagħllem ukoll u nara wkoll l-impatt illi il-way of that I learned, and also I was lucky to meet the right people in my life and I could share also what I learned from these people. Nibda nara l-impatt anka fil-studenti tiegħi. A teacher changes everything. And not just them, but even myself. Ġifieri, it teaches me a lot about me as well. Imma nibda nara l-impatt istra u x'tagħmilhom, imma mhux bħala mużiċisti biss, imma anke bħala umani li jibdaw japplikaw l-affarijiet li għadin japplikaw fil-mużika għal-ħajja. Ara, jina nħobb nallem għax naf l-allima tiegħi x'impatt ħallew f'ħajti. Exactly. I'm not sure kemm it-teachers kollha jafu kemm ħallu impatt fil-ħajja tat-tfal, imma jiena. The good teachers do. Kien hemm ftit teachers li bidlu li Because they do it with passion. Dik. Jiena dik li nixtieq nara aktar passjoni, aktar passjoni. U mux għax tipo nikkwalifikaw u nġibu PhD u dal-affarijiet. Jkollhom iktar paga, daw jkun hemm iktar passion. Ħajkonna nagħlqu l-affarijiet. Tittaffetwa, tejn. Dik li ngħid li jiena għalija t-teachers għandhom bżonn jitħallsu iktar. Yes. Anyway, it-tobba wkoll. It-tobba wkoll, in-nurses. Yes. Dan huwa argument vast, Bravo, mhux se niftuh. Respect. Thank you. Mela kulħadd good luck. Toġobni. Thank you. Good luck. Cheers. Break a leg insomma. Kulħadd ħares il-karti u għażlu mistoqsija waħda. Ejja, kulħadd. Mistoqsija waħda mill-karti li għandkom. Rajt malli, għażlu mistoqsija waħda. Jgħandu kulħadd. Yes, u ħanażlu l-iktar waħda li toġobna. Din il-kelba. Għaw xi pilloli biex tikkalma ftit. Mela, min se għażlu l-aqwa waħda li għandkom. Tiegħi kien wild tiegħi. Jien kollha ta' dwejja tiegħi so għażilt l-inqas l-unika waħda li m'għadix ta' dwejja. Għajdilna? Kif tippromovi lilek innifsek biex tattira sexual partner? Mur tispara. Rajt, imma kif? Uritulek id-drax paw. Kunu lesti ta' Urilka, emmek, kara, mur viċin il-kamera. Kena raġun, bil-blok ta' ċingħi. Ekta, jeb Mirko, għafem? U ejja la, u ejja, fejn xadottu. Idlu fuq il-profile ta' Tajjeb hi. Rajt, dak mux Malta, dak Poland. Rajt, ahi. Għax di tmur. Isma, stenna hi. Għax tmur tiffoka bali. Tmur tispara Poland. Mela, u tmur il-Riviera ta' Melizzenna. Mbagħad Amsterdam. Amsterdam mort sabba darbit ma dajnek ġamilt. Mela, intom id-mistoqsija ta'kom. Aj, mos. Hija tiegħi. Għamil għatara ħar Carlos ħanqod kontenta. Red or white? Waj, tara ma tħallat li xoġ ma rifluħx għali. Għamlu la rosé. Grazie Hansa. X'inhi l-ikbar sfida li l-umanità qed taffaċċja llum? That's a very good one. That's a very good one. Kaj għandek tiġa? Jien għandi. Meta ħassejtek l-iktar mhux appoġġjat minn dawk madwarek. All right. Ma nafx, jekk tkun tista' titgħallem kwalunkwe ħila f'mument x'inhi u għaliex. Mhux tajba di għandna żlu oħra. Kollha boring li kelli. U fuq ħatmur. Nara diġà. Fuq ħatmur. M'għandekx għalfejn. Iskom Sandra Mondajni u Rajmondo Bjani. M'għandekx għalfejn tarhom, għax dik l-aħjar waħda li hemm. L-oħrajn kollha missejnihom. Ħatajdi għandi raġun, Madonna. Isma. Jina waħda minn dawk in-nisa li ma niddejja għax ngħid illi kollok raġun. Isma' intom. Imma hekk m'għandekx. Intom it-tnejn tidu tagħmlu ġoġa flimkien. Guys are so good together. U dik miktuba bil-lapis, ma nafx ġarfi għaw. Għaw minnhom miktubin bil-bajro. Rajtek kemm l-age gap ma tagħmilx differenza. Faqqalu tnejji, broset. Ma nafx qed titkellem. Jagħmel da godden. Isma' satejan, nataġ. Pawlu ma ħanaslu xejn. U ejja le, ma nażillu tiegħu, x'imbagħad ma rix niksillu. Jiblowk. Lim tidu tagħmlu. Lim tixtiequ. Carlos, għazel inti. Intijak, tajba, ma nsejx. Isma, Stefani ma qratix taħħamma. Iwa, hi.
Lim tagħmel. Kif tippromovi lek innifsek biex tattira sexual partner. Dik toġobni. Dik toġobni. U jien anka l-isfida tal-umanità toġobni. L-isfida tal-umanità wkoll. Anka l-isfida tal-umanità. L-isfida tal-umanità li tajba wkoll. Alright, mela. Imma diġà tkellimna ħafna fuq l-umanità fejn qegħdin bħalissa. Di very imbalanced dek, ver. X'inhi l-ikbar sfida li l-umanità taffaċċa llum? Nista' nbdajin? L-indifferenza. Flima sens. Ara, jiena il-kelma indifferenza tfakkarni fl-imħabba, għax jiena l-oppost tal-imħabba mhijiex il-mibeda, hija l-indifferenza. Jiena nweġġa, mhux meta bniedem isir jobodni jew niġġieldu, nweġġa meta bniedem ma jagħtix kasek jiggowstjak, saw min jiggowstjak għax huwa narcissist, pereżempju, u jieħdu pjaċir jgħidu jilabu daw il-mind games. Kelma li għandha tiġi eliminata biex inkabruha on the great scheme of things. Hija l-indifferenza, hija il-fatt li nara kummenti fuq social media ta' nies Maltin li suppost ma nafx aħna nsara ta' xi minix pereżempju ma nħossniex nisrani, ma nħoss nisrani iktar minnhom dawn in-nies illi qed kunaw vapur f'Malta għadu kemm ġie attakkat. Hemm pajjiż illi qatlu 50,000 tifel u tifla u ngħidu aħna m'għandniex naqsmu itfawhom il-barra minn hawn, x'jiġifieri? Ġifieri aħna daqshekk ġissirna daqshekk iżolati mal-kumplament tad-dinja fejn ma qpajniex. Taf meta konna nagħtu każ aħna? Meta konna nirċivu daw il-leaflets bit-tfal Afrikani, bid-dubbin fuq wiċċhom, ħassra batilhom 5 liri, hemmhekk kiwa. Issa f'daqqa waħda xaw il-barrani f'pajjiżna, sirna u mhux fuq hekk biss sirna indifferenti, sirna indifferenti fuq kollox. L-aqwa li right? Bil-Ingliż ngħidu okay, fuck you Jack. Jien dik il-ħaġa vera ddejjaqni. U minn fejn taħseb li skontok. U laqqas il-qudies ħanajlek għax ukoll hemmhekk qed insiru indifferenti għax id-darba l-oħra x'daħal xi ħadd jittallab ġo qudies għandi ikunu wkoll tkazajna bih. Ma sirna wisq indifferenti. Ma għaliex taħseb? Għax kulħadd jimpurtah fih innifsu fil-karriera tiegħu fuq kemm jidher tajjeb, kemm jidher sabiħ, kemm qed ikollu flus. Jiena naħseb li we're bored u l-hobby sar jispikka li ngħidu fuq in-nies speċjalment minn wara keyboard. Imma jiena bored ukoll, ta' ġifieri filgħodu mmur għax-xogħol. Ġifieri iktar ma tikber ħajt ukoll m'għandniex ir-rock and roller li kont għal madoff meta jien kont tambarda. Iktar ma nikber iktar niġi. Imma xorta insensittiv fuq ħadd. You know, I mean, maħna għafaw. Taf x'għandek bżonn inti waħda żgħira. Waħda żgħira. Ħannu ta' tzambi. Very, very valid point. Għandu raġun biex ibih għax jiena nnuta ħafna, però I try to ignore it, naf li jedem. Però iktar ma taffetwak is-soċjetà qed nifhmu għax aħna nagħmlu parti kbira mis-soċjetà, so hija very diffiċli biex tinjora. Però persuni, imma ħan nitkellem fuq individwu, ma jinbidilx unless li għalih innifsu. So jien għamilt dak li kbar żball għamiltu għad niġi li nagħmlu sallu mommi, nipprova nibda l-persuna, nilagħba ta' Alla b'mod pożittiv, ta' li ngħid you preach. I can teach, preach, nuri eżempji, forsi persuna tinbidel, però persuna tinbidel biss unless they want to change. They don't change for you, they don't change for the better. Jekk ma jridux jinbidlu, they will never change. Madonna t-nattibtuli, sorry. Dik tal-limta not to the full, imma qed nitallima ħafna iktar. You just have to let people be. What x'inhi l-isfida li taffaċċja? Let it be, għajdu sawa l-Beatles. I think comparison. Taf x'kitbu wara? Let it see. That's ija. Oh, that is so erġajda. Ifrejmja, Mirko frejmja, għax din vera ċajta vojta, go for it, Pawlu. Il-Beatles l-ewwel kitbu Let it be, u mbagħad kitbu Pawlu. Let it see. Let it see. Tamela fuq C major. Fuq C major. Intelligent tifla. Daqqa fuq is-C. Brava. Mela, x'inhi l-ikbar sfida ta' faċċa d-dinja? Comparison, I think. Comparison fil-ma sens. Too much social media. Yeah. We're always seeing what other people are doing. We do a lot of things because we want other people to see them.
I think for younger people, it's a real epidemic. I didn't used to feel that when I was 14. I can't imagine what it's like to be a 14-year-old nowadays. I know. Nistan zid bitċa maħħa, u għet niprofa nsib il-kelma dajem ninsa u vera naqbel miegħek. Naħseb ukoll għandna dak is-sens ta' mhux acceptance x'inhi l-kelma li n-nies irridu li kulħadd japprovana u validation, yes. And we're seeking the validation from min nies li Min likes. Kombinazzjoni l-lum tfajt fuq story. Kienem dan il-kitarrist Giacomo Turro. Giacomo, ma nafx ħana jilek ġaġa, apparti l-mużiċi tajjeb, għandek kapacita biex tiftakar l-ismijiet eġvi. Giacomo. U l-oħra, li għedha fl-album miegħek, x'isima? Vari ġaxriva Nukopal. I practice, brother. Dik diploma waħda eġvi, dik tiftakar dak l-isem domt nispelli ħażin imma qabel. Għax tiftakar li disima Sara, per eżempju. Ħajkonna nagħlqu x'konsett. Per eżempju, dak it-artist illi sar famus minn fuq Instagram. Sowa, dan tipo taraħ bil-beretta jilbes sew, tipo għandu studio, taf, tipo he does the plants, taf kif huma Instagram ikollok il-pjanti u dan l-affarijiet, and everything sounds okay, sounds good, u dabbena fan base enormi, u ġifiri sar famuż, qed jitturja u dal-affarijiet u hekk. Jien meta l-ewwel darba li smajtu għed dan isra mhux qed jimprovizza jew naf li qed jiktibhom l-affarijiet. Years later, now it's out in the public u sirna nafu li dan kien qed jisraq solos minn taħat ieħor, kien qed jiġi sponsorjat minn guitar shops u dal-affarijiet. Tipo jgħidulhom tipo he's going to put them on Instagram u minn flok ibihom. U dal-affarijiet kollha hekk u insomma da xorta baqgħu jiġu n-nies jarawh u taraħ idoq live ma jafx idoq. It's tipo intonation daħna u dal-affarijiet u hekk. Lost. Però taf x'inhi l-iktar ħaġa inkwetanti illi n-nies jibqgħu jissapportjawh u jibqgħu imorru jisimgħu. For me that's very tiny imma compared ma' xi ħadd bħal Woody Allen li hemm xnijat li raqat ma' tifla ma' ta' kalla 8 u xorta jagħtuh Lifetime Achievement Award l-Oscars. Nista' nifhimha. Jew le ma nifhimniex man. Nista' nifhimha. No. Ma naqbilx miegħu. Imma nista' nifhimha. Speaking about influencing on social media. Jiena waqafna ora ħajkonna nagħlqu. I think my point is li hemm ħafna artisti wkoll. Mhux artisti biss ta' imma li jien pereżempju bħala artist nibda ngħid istra all right, one of the tools that I need nowadays is social media for me to get networking with l-affarijiet u hekk. Però meta inti vera tifhem il-kwalità u tip ta' artist li tixtieq tkun, m'għandekx ħafna ħin biex tiffoka fuq is-social media, l-editing It's my full-time job, immaġina. So I know, imma inti you have the ability to choose who you want to follow. Eżempju jiena, di għajdu ilek, għax hemm ħafna nies li don't believe everything you see and you shouldn't. Però inti you build a community, jiena tiegħi bdejtu waqt pre-COVID, waqt traveling, bdiltu traveling vlog, u mbagħad libtu COVID minn beda jbagħti fuq is-solitudni, issa qiegħed fuq it-tisjir. Però n-nies jafdaw għax jaraw riżultat. Kulħadd għandu l-abilità illi jażel lil min jiffollowja u lil min jagħmel unfollow. Però nista' ngħid illi kemm il nagħmel da xogħol huwa wieħed mill-itqal xogħlijiet li qatt għamilt mentally. Għax inti dan kollha tikkomunika man-nies u all the time. Apparti hemm għandek il-video editing, għandek Apparti dak, inti għandek x'għandek fil-ħajja tiegħek personali. You have to act it out, but it's not acting. It doesn't have a script. Fimt? Bħal qabel. Tidher tajjeb. Imma trid the show must go on. You're selling yourself. Imma naħseb li f'kull.
Jekk inti accountant, imma showing your face. Jekk inti avukat. That's part of the business, it's the brand, it's part of life. Għakolna nagħlqu. Okay, mela le, daqsek. Ħattu gost. Ma sax Bezzani, vera Ħattu gost. Illum għadna Judy u ġejt fija, Judy. Għaddaqsa minn dik. Ħattu gost. U nammirakom ħafna li. Thank you. Really, Thank you. Online intimates Pawlu. Jien ħanqas. Id-darba l-oħra kell x'għandek id-darba din Think pink għal vera. Wow. Ta' żgura li hija u think pink. Soothing gel, Pawlu. Xela għal-mal-patat. Senna, jiftaħna qatijak ħannax nistgħu npartu li ma tużax. Jien għandi pink, per eżempju. Grazzi Leiden. Aloe vera. Sport inti ma tużax. Holy treat, sawa. Darba kellna soft toy fuq ma tawili kif Kajnija, bro, fadallek ieħor. Customization. Thank you, Marcel. Much. Li jiprintjawna daw il-karti sbieħarhom. Thank you. Allora, thank you guys. I really enjoyed this. Thank you, U għandi ħafna rispett kbir lejkom, Grazie, bro. Toġobna Minn day one. Great energy, vera. Għandek xilu bint pal-axħar darba xej speċjali. Ġdita. Really nice getting to know you two. U intom it-nej, guys, intom it-nej, għaraw se tagħmlu u għamlu xaġa flimkien. Okay. Vera. Issa Nikxfu l-Karti. Narawkom ġumate oħra, għallukom banalis, namlu appuntamento. Tajba Minti brava. Ġumate oħra. Thank you, Guder tal-albro. Yes, thank you guys. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando ad un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza, perduta tra la gente. Amore, è già tardi e non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi,
il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai sbriciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto. Ornella Vanoni, Italian love songs are the best love songs. Da kant iktar bit-Taljan, I'm loving. Vera, isma nfakrukom fil-konċert. Martina, mbatnajt. Carlos. Nitkellmu fuq il-mużika, il-fatt li inti tibda tiġi Taf li Morder ħajħorġu dal-podcast jista' jkun l-qasej joħorġu f'dak il-pot fl-order tal-ġimgħa l-oħra. Taf kemm id-diffiċli naqtaw meta kulħadd qed jitkellem fuq xulxin speċjalment inti. That is why you are the best editor that I know. Carlos. Nfakrukom fil-kunċert ta' Kyle. Ok? Min fejn jistgħu nxu tickets Kyle hi? Dat, ħajħorġu. Minn fuq il-website, minn shows happening. Marru Fid-9 ta' Novembru. Fis-7 ta' Novembru. Ħawad li xid-dati. Għal-kontu maħna, guys, 7 November, ma' Kyle, u aħna ġimati oħra. See you guys, thank you. See you, thank you. Bravi, guys, bravi. Għaw intom it-tnejn se tagħmlu, ġifieri. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Fjord de Vita, Kassar Air Condition Systems, Sphinx, Good Earth, Cesca Boutique Hotel, OK Home, Sunlab, OnlineIntimates.com, Bimania Party and Fancy Dress Supplies, Customize Nation,